Haya. Vijana ria. Warembo team. Wamama warembo mne. Wazee tela. Bokanyana muntie. Uche. Uil. Watopo koso kwa topo. Watopo koso kwa topo. Mai wato ni maen babu kwasa. Babu kwasa. Babu kwasa babu. Na bila babu ni ta. Bila babu ni ta. Na baada ya baba ni ba. Baada ya baba ni ba. Kora dua miyo ujo rengo jatien. Mondo tuwa kodu. Omiu waji. Alama ba chwadu waji. Kaso wadi urudonge kamano. Karibu nyatien. Kendu oye. Poka winyo maber. Kendu oye. Uchiak. Utegno. Jo kendu motegno tingna bargi malo kae. Aparo ni kendu tina ener kota mororengo. Urwa kaka maber umiyo uya bedo matin. Umiyo uya biro kuskus. Kendu oye. Oye. Arame. Wabiro ki babu koso kwa biro. Jadi moro ko babu ina ne kamae. To jadi moro ko rengo nyatienga ne kae. Wan ki babu ino ka wacho no wadhi kamoro. To kati bed gi askachadi. To wadonjo koso kwa donji. Nakuneno kwa donjo Homa Bay. Nakuneno kwa donjo Homa Bay. Kindu be to tinde ulwoko. Kindu be ndalo rengo ge babu eno. La wacho samano yugis. Ni adwa wedhi Nairobi. Tadwa dak dala. Tadwa dak Homa Bay gi Migori. Mondo watwe piny. Jadi moye mondo watwe piny. Ing'eyo jowa mani Linda Ground kabed ni teko magiringo go sani gi pesa magitiyogo nebe ni gitiyo ni Raila kaka gitiyo sani. Raila no bedo president to koro gikawo Jalibamba magiketo nyime makoro joluo negre kendgi. Jo adimo kwedo wach ma joluo negre kendgi. Sani wabiro ka gikwe. Wabiro gikwe. Kendo wabiro wuo gikwe. Joma nindo kae bende grup wango ni nitie joma biro nindo Kindu bae. Kindu kaka maber kendo kama mit. Kama poto. Ana kwayo mana amedo wach moro. Madwa tieko go en wach achiel kende. Mbas jaluo e Kenya ka en ja Abaluya. Mbas jaluo e Kenya ka en Okuyu. Kamiyale Kenya ok Okuyu nyalo bedo gi Jabaluya to jaluo onge. Jaluo mosekedo ni pinyni molo ng'ata ng'ata. Jaluo osekedo ni Kenya moloyo ng'ata ng'ata. Omiyo wan wawacho ni e wige mabiro gi wadwa ketonu chama mowuok kuom Linda Mwananchi mwadhi go e debe. Jadi morwako mano. Ta e chama wakanyo. Arambe. E chama wa Linda Mwananchi kanyo. Babu dhi bedo gavana ma Nairobi. Jadi morwako gavana ma Nairobi. E chama wakanyo mawuok kuom Linda Mwananchi. President ma Republic of Kenya nyaka wuok kuom Linda Mwananchi kata wan wabed gi jo Kenya moko mondo kik wabed jo masembo ji moko wuoth.
Okonyal kao oganda mar Tom Mboya, okonyal kao oganda mar Raila Amolo Odinga, ni wan obero wana ni waluwo ng'ato, to ng'at miluwo no, to samo bedo piny mani dalane, to onge jaluo kata achiel mobedo kanyo, onge kata jaluo achiel mobedo kanyo. To kami unene ni, I can tell you, the Luos who have been killed during Ruto's presidency, and the biggest victim has been Homa Bay. Homa Bay, Kennedy was killed here. Tonga Albert was killed here. Toko Parogi Machon Hao Mboya was killed. Odhiambo Mbai was killed. Tai Nyoro Kadongo benye gineke. Gikawa dhako gichwore. Migi nego. Makidi Kadongo sani kalo okyot. Nika jo pinyo wacho mao ke sirikal benegi kelo. So we want to stand firm with all Kenyans to make sure that we liberate our country. Wa liberate Kenya go so kwa. Jadi mo yegi party mar Babu Gorengo. Jadi mo yegi party mar Babu Gorengo. Jadi mo yenani jomano uso chama mara Raila Amolo Odinga. Ne dok dala. Jomano uso tabu chama mara Raila doka nye. Tae Homa Bay kai mai wachmati gogo. Tabu mane Homa Bay ena ng'ato achiel. En ng'ano. Awonyisa oyugis. Ni ng'ama kelo tabu Homa Bay ka. En ng'ano. Kaka ji wacho oyugis kucha. Omiyo atieko kawacho Luo, we are one achiel Jokaramogi, one achiel Harambe! Harambe! Babu Wino. DJ. Nikwaramogi untie. Mai wacho ni babu kwa tupiere tindo. Ondio tinto cha mudho. Dhako kadatar manade to luftole. Omera mono ero wach no. Ayiego kabisa. Nikwaramogi. Adwa ni wagoye mbaka mamuol mamos. Donge kamano. Nochu neno kae. Kwa duogo dala. Tuneno kae kila wagiguns. Serekandni nigi parastatals 280 gi wiye. To parastatals gi nitiere ng'ata mondik tich gi serikal ka. Ni tich minyalo mi nyithindwa en tich mar bedo guns. Ni nyathini nyuolo, nyathini se struggle go, nyathi mosetemo imiyo mana siling 500, kasto imiyo 1,000, kasto imiyo panga. Tinyise ni dhilaw jaluo wadu. Otieno lao mondi mondo morgodo kibet. Mab gimunya yiego yawa. Ni un nyithindo musebedo godo gi. Yudhe wetena machandre kabisa. Ni yudhe gi ni opanga monego giting to alkalau kucho ikelo negi wuoche. Seche mutimo runge ka alkalau kucho imiyo gi gas cooker. Seche mutimo kite kae alkalau kucho imiyo gi nyaka yiedhe. Dong nuneno bot mani miyogi. Un seche mimiyo upende kama ndichuogo jaluo wadu olkalau kucho timiyogi nyaka ng'ono. Pesa biro, gas gi biro, gas kuka biro, wuoche biro, stima biro, ndara bendo migi. Kasto kuom gigo te podok gigone gi kura. Nyikwanya nam. Onagi. Baba nowewa kwari wegi moradi. Kwan gi moradi. Jomoko donjo ka dwani mondo gina chudhe madwani mondo o divide the Luo community. Ubonyie gi wachno. Nigin kagineno mama mantie kachacha
kose negi nyathine koka gibiro odi ni wabonyiew ni sanduku wabogolo dhiang' michame liel to wei godo nyathi to senegi owei gi nyithindo nyithi kiye inin chiliel to achudhe gi gin igi ema gitimo ang'o ging'iyo ni seche ma Babu Gorengo biro ka to wacho ni yudhi onego bed ni miyo tich owedoro ne ji to ni gun enimiyo Babu Gorengo. Uboyie gi wachno kwa nyiso uni ndara makama rach to ni Babu Gorengo gun senimiyo gi ni gima ni wacho te rach wakosa ng'o nikwara mogi nitie gimwase koso ili watu wa Kenya wote pia wasikie, kwa sababu naona watu wa media hapa. Nataka kueleza hivi, hii jamii ya Wajaluo wana mapenzi kwa roho yao. Ni watu ambao wako hard working, ni watu ambao wako intelligent, ni watu ambao wako courageous, ni watu ambao wana mapenzi. Na hii jamii kuna watu wachache ambao wanakuja kutenganisha hii jamii. Kuanzia leo direction yenye tutawapatia itatoka kwa Babu Owino na Ore. Tunaelewana vizuri? Wangapi wanakubaliana na hii maneno? Mtu wa kwanza hapa Homa Bay kwenda nyumbani 2027 ni Kaluma. Mtu wa kwanza lazima aende nyumbani ni nani? Ni nani? Homa Bay mnasema ni nani? Mtu wa pili ambaye anaenda nyumbani ni nani? Ni nani? Ni nani hapo? Lazima tupange siasa ya Nyanza, kwa sababu mara mingi sana wamama wetu wamewachwa wakiteseka. Mama anaamka asubuhi anaenda kulimia watu mashamba, anapata shilingi 300. Kwa hii shilingi 300 lazima alipe karo ya shule. Kwa hii shilingi 300 ndio kodi ya nyumba. Kwa hii shilingi 300 ndio chakula. Inaweza tosha kweli? Kijana anaamka asubuhi mapema bodaboda. Kijana ako frustrated, anachukua kamba anajinyonga kwa sababu hakuna kazi. Serikali walisema wanawapatia 1 million jobs. Nani yako hapa na kazi? 1 million jobs. Nani yako na pesa ya serikali? Kwa hivyo tunasema mimi nataka niwaelezee, kijana ako juu ya bodaboda, analipa loan ya bodaboda, ananunua bodaboda kwa loan 1300. Akimaliza kulipa anapata pneumonia kwa sababu ya baridi. Majambazi wanamtega kwa njia, wengine wananyang'anywa bodaboda, wengine wanapata accident, wanakufa. Mjaluo ambaye ako hapa Homa Bay ana shida mingi sana, anaweza tamani kufa, lakini hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Watu wako frustrated, school fee hakuna. Wamama wetu ambao wanauza hapa sokoni, huyu mama anauza mahindi. Angalieni huyu mama na huyu mahindi, na hii mahindi kwa kichwa. Hii mahindi inaweza peleka watoto wawili shule, itampatia chakula, itampatia rent. Hii mahindi inaweza kumtoa shida kweli? Alafu wanakuja hapa, si tulisema tunawapatia kazi, mara tumepatiana nini? Upuzi si upuzi. Msikubali watu wasimame hapa Kendu Bay na fake promises. Enough is enough. Sisi tunakuja na chama, kwa sababu tulipenda chama cha ODM ambayo iliongozwa na Raila Amolo Odinga. Hiyo chama ya Orange Democratic Movement saizi imekuwa Lemon and Democratic Movement. Chungwa imekuwa ndimu. Saizi chungwa ni chungu. Chungwa ni Jamani, pati ya Raila Amolo Odinga, hata watoto wa Raila Amolo Odinga hawawezi pewa chama hapo ndani. Hawa watu ni majambazi, si majambazi. Ni washerati, si washerati. Wana upuzi, hawana upuzi. Kwa hivyo jamii ya Karachuonyo constituency, Kendu Bay, mimi kama Babu 2027 mimi naenda kuwa governor wa Nairobi County. Na hata nyinyi mtapata
usaidizi kutoka hapa chini. Kisha 2027 kuanzia MCA, MP, women rep, senator, governor wa Nyanza, tutarudi hapa, tutawaambia toa huyu, chagueni kiongozi wenyu, toa huyu, chagueni kiongozi wenyu, ili mkuwe na demokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye atawasaidia. Hilo siku ya kubeba mtu mikono na miguu mbili yote juu imeisha. Imeisha haijaisha? Imeisha haijaisha? Mimi nawapenda sana. Wacha nichukue hii nafasi kupatia